لالية كيدنيا جي بينار نجان ونرى أمريكا لسوريا وعراق هم جي سفير ويل تركيا توم باراك دنابرا تركيا سوريا وعراق دز بقرة كانودك بشتي هفديتنن بحقان فيدان وأسعد شيباني را فيغا بريدا يا عراق وهرم كردستان ودي بالريفبرين كردان راجي بجفة جوانجي فرماندار قشتية هزن سوريا ديمقراطيك مصدوم عبدية لورا اف هفديتن ببالداريتن شوباندن نخاسم كو برينها باراك رولكنيني لهمبري كردان ليستيا. We're trying with all of the neighbors where we have نونري أمريكا لسوريا أو عراق أو سفير تركيا توم باراك لدو بلانا كنويا. دازده هزراني لجل وزير دروية تركيا حکام فیدان را هفدیتنک بگانی او وکی گوتوبیشه که برهمدار بناف کرد. دوشی لستانبولی بو وزیر درویة حکمتا دمکیا سوریه اسد شیبانی را جویام. لگوری وزارت درویة شامی هر دو آلیان بحثا پیوندین دو آلی او گشادان لقادا ناونتوی او هولدانا بو پیگ آنینا آرامیه کرنه. باراک جی گوتوبوکو Türkiye derfeteke divê were bikaranîn û diyarkirî bû ku serokê Amerîka Donald Trump Sûriyê weke derfetekê ne wekî pirzgirêkê pînasa dike. Lêbelê balkêşa ku piştî van hevdîtinan Barak berê xwe da Iraq û Herêma Kurdistanê. Bi gotina Barak ji bo xêzkirina nexşeriyeke nû ya têkiliya bihêz a dinavbera Amerîka û Iraqê de dê li gel Serokvezîr Elî Zeydî bicive û hevkariya stratejîk kotûbêj bike. Biryare Barak berê xwe bide hewlêrê jî û li gel serokê yenekê Bafil Talebanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîrê wê Mesrûr Barzanî re bicive. Şeva borî radyoya Monte Carlo ragihand ku Tom Barak li bajarê Bexdayê ye û hişyariyeke tund daye komên çekdar û gotiye her serokekî komên çekdar heta meha îlonê çekên xwe radest neke dê rûbirûyê dadgeha Iraqê bibe û bi tometa serhildanê bêdarizandin. Berî wê jî xwestibû ku hemû hêzên çekdar têkevin bin banê dewleta Iraqê. Her wekî malpera monîtorê ya Amerîkaya eşkere kiribû ku dê hevdîtina dinavbera fermanderê Qesedê Mazlûm Ebdî û Barak de jî pêk were. Ev hevdîtin hevdemî proseya entegrasyona li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê yekkirina hêzên çekdarî li Iraqê û pêvajoya aştiya li Tirkiyê pêk tê. Lewra çav li rê ye ku vê carê Barak bi erka xwe ya fermî mijarên girîng deyne ser masaya Kurdan nexasim ku rojhilata navîn derbasî qonaxeke nû dibe. Heta niha tu agahiyeke zelal ji bernameyên Barak derneketiye lê gelek Kurd li her derê bi baldarê van hevdîtinan dişopîne. Bi taybet ku rola Barak a vê dawiyê bineyînî pênase dikin.